Mona 2 Peter, no jola peleka, the thought, the one lefa. Amen. 2 Peter chapter 1, Arbalam from verse 3. Richard 2 Peter chapter 1, verse 3. Repeat mola verse 11. Amen. Imata arawe madamu dimu arisicho kachote disha upilong le rapeding ka o tseba yena ya ribidijeo ka le taola ga le ka bokwala bya gago ke tsona tše arifile go dikulufedišo ka tsona tše bohlokwa ruri le tša theko e kgolo gore ka tsona le tle le amane le se yena modimo a le go sona le ba tšhabile go senyega ka dikganyogo tša lefase yale anke le pegele le ngolo gore tumelo ya lena e tšweletše bokwala bo tšweletše tsebo e tšweletše boitshwaro bo tšweletše kgotlelelo e tšweletše borapedi bo tšweletše leratano e tšweletše lona lerato ge dilo tše diata gona le ka se dule fela le hloka dienwa tše di išago tsebong ya go tseba mongwe wa rena Jesu Kriste gobane yo dilo tšeo di sego gona go yena ke sefofu o apa o lebetše gore o hlapitše dibi tša gagwe tša kgale ke bona bana bešo lošang le phegelele gore go bitšwa ga lena go thupele le go hlaolwa ga lena ge le dira ka mokgwa o le ka seke la ba la kgopiwa gobane ke mo le tlo go humišwa ka go bulelwa tsela ya go tsena mmušong wa neng le neng wa mongwe wa lena Jesu Kriste mophološi wa rena. Amen. Re a lebo bana ba modimo a tlhalofatše palo ya lentši re ka tšea madulo ba kgetha. Amen. So re tšwela pele ka molaetša wa rena bana ba modimo. Amen. Re tšwela pele ka the house of wisdom. Le a gopola re rile ra le ka go bontšha ka mangwalo bibele ruta gore botlhale bo ikagela ntlo then bo itlhomile mo dikokwane tše šupang ke lengwalo la Proverbs ene. Now go e tla mo nako ya rena go ya mo Revelation chapter 13 bibele e re go na le palo ya sebata leng mo go nyekega botlhale. So re hwetše le gore wisdom e swantše e bue gape e dule ka marakereke go se go be le the restoration of the 7 virtues wa ka le tšola modimo. Amen. Re ka e bolela ka mokgwa go bale re badile fa bana ba modimo today re no le ka go tlhalosa bana ba modimo re ka se ka ra fetša go tšetša tša modimo le tšola modimo ka se le fetša. So today re no le kanyana re no bolela ka ya go 5 ye ba ke patience. Amen. E se gore tsela tše dingwe di rule di fetile le bana ba modimo ba se tšwela pele ba re ruta ka re tlhoka gore modimo a re utulele ka metla re kgone go tia mo la borapedi. So matlale a patience le ba bitšwa ke kgotlelelo. Amen. Na re tlo re ke e bala fa because bibele go e bala mola ya di bala virtues tše bala matlala ka mo Kriste go bitla ka the 7th one. Then in more verse 8 in for if these things be in you and abound gore dilo tše di bolelang fa bala ba modimo a se dilo tše so di no tseba ka tsona dilo tše di swantše di dule ka mo go wena e se go dula ka mo gare gago di swantše di ate. Amen. Gore ge o bolela ka tumelo o kgona go kuša tumelo a se tumelo o ka se no re ke bile le tumelo o dumeletše something na pele o fetse go dumela tumelo e swantše e be ka mo go wena and it must abound. Ba ka ntšhang ka modimo a bolela re tloa tumelong re ya tumelong a se gore ke tumelo tše dintši e no ba re tumelo e a gola go fitlhela e tla mo botlalo ba tumelo go swana le re ka bolela ra re go na le tumelo e ka bitšwa gore ke mustard seed faith. Bibele re kgona go šutiša dithaba go na le tumelonyana e nnyane e ka lekana le peu ya letlhoko e ka šutiša dithaba but tumelo e ya go šutiša dithaba a sona the only thing because bibele le ge e ka šutiša dithaba le nka dirang a ke sebe. Then go na le tumelo e nngwe moprofeta o e bitša gore ke perfect faith o e bitša o tšwela pele o e bitša gore ke rapturing faith. Go na le tumelo e gore a ya sone le kuka dithaba e sone ikuke wena bjale e go ntšha into this dimension into another. So go lata matla a le mo kereke go na le virtue ya se motho go ba go na le the beginning ya virtue mara le yona e santse e tlala go ba le tsebo le yona e santse e tlala go ba le boitshwaro temperance
e swantse gore e expande. Jwale that's why Bible re dilo tse swantse di dule ka mogare e be di gole di tlale di be abundant, they must abound in you. So re di ka mogare ga di gola ba ra re ntwe di ra di be gona e swantse phele le gona di phele di gola. Amen. Now mo ere for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Barren or unfruitful. This relationship like Christ we expect our amen. Then go re tsere gona o tsweletsa Bibele bala ge dilo tse di dilo ka mara gore sebe se go dilo o se ka gona o tsweletsa selo o be barren o be unfruitful. Gore o palele go tsweletsa bana go ba o palele go tsweletsa kenywa. Jwale sebe condition e le ka mara se go fetsa o sokologa a se tsamaya isa dutse ka mara ga ntwe matla gona o bolaya that condition ya go ka gona o reflecta Christ o ska reflecta selo ke matla a ki mo Bibele Christ o tshentse atla a level jwale gore o tle o kgona go ba mo Christ wa peleletseng o mo mo wa tshentse a be le matla atla ka lentshwa modimo ere matla dilo tse ka moka di dula ka mara di asa ke tsana ke dira o se kwa tlhoka kenywa o se kwa ba barren and o se kwa ba unfruitful. Amen. Ta ba la ge o sina dilo di ba o ga nna ga motho a tsena ke ka sina dilo tse o mo ka a gone ntwa ke tsweletsang a gone kenywa tse tsweletsang a gone gore ge motho a le barren ora mo a gone leemo gore o ka tlisha dilo ka moka a gone leemo le ka gona gore leemo la mmelo ga le a le sa gona gore a le gone gore le ka tlisha bana ke motho a le barren mara motho a le unfruitful o different nyana le ena o palla go tsweletsa bana mara se ka ba la re leemo la gage o no ba re gone le selo se sengwe a se tlhokomele ga ka tlhokomela sona a se lokisha then o ka gona go ba le keng. So mara dilo tse o ka moka tsona mafelong a tsona gore modimo a dinyake le dipeo tse peo e wetse mo mmu o sa lokang ya wala mo lekgwareng ya wala mo kae tabe kgologolo gore be go bala fruit ye nngwe ile no pala le go no thoma nonyana e tsa tsamaka yona ye nngwe ile ya ta tshwaranyana mara ka re ile mo lekgware ya pala butia a fifitle mo itlisang fruit ye nngwe e wetse mo metlweng ya re mola ya se di re ke ga gola mo ka wa ithaba ya pona a gone mo ba di bolela ka fruit mara gone le one kind e wetse mo mmu botse wa tsweletsa a fruit. Jwale condition ya go tsweletsa fruit shi ba ba modimo dilo tse ke tsona tse dira go be le fruit ka mara motho ka mara fruit ya borapedi le ya tsara bana ba modimo and then e o bolela the fruits of the spirit a ke go ba di mpotsa moya le di kenywa tsa moya ba le mo a re ka di mpotsa moya no di mpotsa moya di tlokoro o pholoswe awa o moya o thewa wa thoma go bona dipono wa thoma o dira tsetse ke di mpho a dira tswa Jesu Kristo ba ba Roma re tsamaya le rapella balwetse ba rapelela balwetse tutu ba tsamaya tutu before Pentecost before ba amala le the Holy Ghost ke se ba rapella motho a fola ba ko ba le demon ba mmotsa ba rawa merena mebo e mebe ya kwa a ska la khatla ke taba eo a gre Roma ska la khatla ke eo Yesu ni le khatla ke la mabitso le ka kwa bukeng le tsara bana ba mo so ke bolela go le di phapang gare ga di mpotsa moya le dikenywa tsa moya dikenywa tsa moya di kra mo ba Galata 5 di mpotsa moya di kra mo bukia ba Korinta ke eri di mpo di kenywa tsa moya ke we kokobetso bona meekness and all those could di deal ka character ya motho di fruits auwa kra the gift of the spirit auwa tse o di no manifest and di ya go be le order o senyo be le order na go motho go a gift preaching is a gift a go motho go re polish before go no preach no go no ba kwa wa go ka tshaba tmola le ba le mola la bolela ka something o kra ba o tshile ditse malwa na o makala ba ngwa kwa mos gore voice ya ga e kwa hala ka re o filo tlhalosa a gro ba ge nkebe le re go tsa ro polish pele before ka gona re nkebe di kereke ke disna batho ka ra a o ntwa e botsa batho ka mola mara di kereke di atla because ntwela ile mola it's a gift. That's what. Amen. Biblical gifts and callings are without repentance. So a gift remote ana leona o sonti calling it e mo place.
Mara gift operator long before mothatla mo pusina. Mo profita ba bona division asa le munya. Ke ga bona mapro ai wa batho ba 16 ba tlhokofala ke a bona le tšo ka moka tsona na go nka le komisi wa ka kwale a gona go ba le discernment. Before le motsa re filo sa ile pedi ka 1946 monna o ba gona go lata batho komisi wa ka ile mzalwa a tsore banna go tšo monga a interprete o motso so se di re kushe re lo tšo a di tshwana jwale tše re bolela ke tša o dira go be le fruit Jesu Christ ge le sa dule mo go rona le ka se ke la bala tšweletša kenyo jwale re bolela ka go dula mo Kreste if you abide in me le tla go lo tšweletša kenyo jwale Bibele dilo tše tshwanetse di dule ka mogare ke for kore ke wa rua semelo sa Kreste ka maramarapi be gno re le di pisha why di so di be gona ka ra o molomo wa na ba re a rapela fa then just again ke ba le mola go verse 9 angel Bibele bola le sekala tala tlhoka kenywa mo tsebong ya lena ya Jesu Kriste go bona batho ba bona le tsebo e ntši ya Jesu Kriste e sa gone go ba thusha ka selo batho ba tsama ba Jesu a phološa Jesu a dira se go ronya ka rona ntwe ba e bolela e tšweletše kenywa mangare kenywa e sentse tšwa mo bona o kry motho a bolela mara a se fruitful jwale mo re bolela ka motho o kgona go producer Bibele re by their fruit you shall know them jwale ge o sena dilo tse o sena fruit ngwana morena o tseba ke mang a ona identity o ka no tshwantšhiwa le anything kore mo profeta o fela a tshwantša go hwetša go na le dilo tše pedi tše dinye go tshwana go di lebeletse ka matlho mara ge di thoma o tšweletša semelo mophelolo wa tsona go ntho a di tshwana o ka hwetša tlhare tše pedi di utšumola o re le nganga o mongare se ke apolokoso o mongare kare ke eng because di tshwana ka dilo tše dintši kudu fruit e tšwa ke yona go botša gore ntho ya se apolokose maka dilo ka moka di a tshwana so ka nako mo motho wa o rapela o kile go ba bona ba tshwana ba mara fruit e tlo go botša gore ka mo go na leng ka mo go na leng la e tshwara bana ba modimo so ke dumela bana ba modimo ra e latela now but he that lacketh these things is blind bona ge o se tšhofitlhano le ge o ka ke tsena kereke o sa le sefofu Bibele you cannot see afar off ga o bone go fitlha gole kore o na le problem your vision e tswaletšwe now ge Bibele motho wa sena dilo tše ga a bone go fitlha gole ka mantswe o tsebe Bibele motlhanka modimo lentswe la modimo le re tshwantšha le di-eagles now eagle a se le ya go bona mo jwale ge Bibele re go sena dilo tše a o bone kgolo wa ipona ra setšo o fitlha mo le gore ka ba eagle ka trustiwa no o no tswana le wa tseba nonyananyana tše tša go fofa mo godimo a ditlhare a di fitlhe gole kore o tshelela mola mara once your eagle eye opens you can see afar off mara ntho e go tliša mo dimension e kgona go pharentša jwale ka eagle ke dilo tše e re ge o sena dilo tše a o bone kgolo ka mantswe a mangwe o ka se kgone go bala le di-eagle kare eagle e bona go feta dilo ka moka bjale go se tšho bona go feta dilo ka moka re ka se kgone go tlhatselwa le kwena eagle kare a re tsebo na go tlhagang ka wena kare tše dingwe tše o a bontšha re bonela mo gautswe ge o tlogiwa godimodimo kara taba tša modimo o thoma go gakanega sa moe o a fatliwa kare a o bone and ntho di a o se ko a bone gore a ona maatla mara maatla a o a fike motho maatla o so ke dumele lentswe la modimo letlhe Bibele re tumela e tla ka go kwa lentswe la modimo then re tlo bala ke dingwe bona di tla mara today ke dino just for a background ke tlo le fa ganyane ka tabe tla ka tswela ka pele ga yona ngwaga o tlang amen Bibele e re he that lacketh these things is blind and cannot see afar off kore ke Laodicea wa papa ke sefosi go tlhoboletse ha tsebe e re and has forgotten wa bona motho wa ba re o lebetse kore go lebala ke ka mo tlhaloganyo kore le tlhaloganyo ya monnete o lebetse le gore o lebaletse dibitsaga tša gale ke Laodicea e le gore a e bone gole ebile a e tsebe le ge e tlhobotse kore leitlho a le nereke tlhaloganyo a e bereke jale ga o tsebe na go tlo tlhaga moo ke kotsi fela le tsara bana ba modimo ke condition ya motho wa senang dikago tše jale molaetša o le ka bona ke ntho e dira gore molaetša wa nako o fapana le marapedi ka moka because o dira morapedi wa nako a se ka tshwana le batho ka moka o se kwane go kgotsofalela ntho e ngwe le ngwe ka re ka mo kerekeng o kgotsofala gore ba rere o swantse o kgotsofale le go bona ge ditlholaga le bulega o bona go bophuleletša ke ba then le gopola e le mo e filo le botse because ge o sena letse Bibele o lebetse that's why a re ke kgopolo ya kereke Bibele e re kgopolo e se di dile mo go lela ke e be le mo Kriste Jesu ke le ngwalo la ba Filipi leo that's why and mo ngwe la ba Roma 12 every be ye transformed by the renewing of your mind so something must happen to your mind something must happen to your eyes akileba
gore dilo tse di kopane now le a tseba re matlho a mo and the mind is between the spirit and the soul o mo gare mo ke the mind ka mo go le jula modimo le rutang ka hona re ka se mo go yona now re ke lebelle se sengwe gape fa bana ba modimo e re wherefore rather brethren give diligence to make your calling and election sure for if you do these things really dreadfully you shall never fall. So dilo tse ke tsone di dira motho ka mogwe o tshetse o ba mo tsa teng go le fase go sa motse gore wa rapela or kgautlo rapela or o a rapela go enjoy it define am Christ ya khatsela you will never fall. Well he dilo tse di se gona ka mara ngwana modimo o tsore wena o mo balance ya ro ka wa at any time. Sasa na ga o duploga botsa ka ba khwetsa le felo mo le you are not balanced o tlo push le o tlawa mara dilo tse ke tsone tse di dira mo rapedi a tie ga dira dilo tse akaskeba abe awa. Amen. So he motho a se dilo tse akawa and uto. Yeah. Amen. Then if for so an entrance shall be ministered unto you abundantly. Dilo tse ka moka tsona di bula di le tla bulela mo jago e se go bulela mo jago fela abundantly gore nako mo batho ba bulela mo jago maganyane gore ba hlotse so mara ge dilo tse di thoma ba ka ra mokreste le ba tse di bula go felelela into the kingdom. Amen. Well era motho a se dilo tse go na le tse a sa di tsebeng ka re o tsone motho a o pharintshang a le bontle Yeah. ka re a bulela mo nyako go felelela vale ge dilo tse di aga ka ra mokreste go na le maitemogelo a mangwe a leng ka godimonyana a motho a le dilo tse a sa nne a motho a o ne o rapela a ikokobeditse a sa senyelo tsa batho mo re feta level eo mo re bolela ka motho wa morapedi. Now ke re bolela ka patience today bana ba modimo e re ke no re at a very high level re tshwantse fao a re ba le ngola Jacob chapter 1 and then tle re gone bolela ka taba ya patience bana ba modimo re bole ditšona e tswa kae e nyaka mo ngwaneng wa modimo. Amen. Amen. Are bana bana ba morena mo Jacob 1 re thome ka verse 1 bana ba khoshi. Jacob chapter 1, James chapter 1 from verse 1. Jacob mohlanka wa modimo le wa morena Jesu Kriste o ngwalela ba meloko e le 12 o re thabang bana besho he le wela melekeng ya mehutahuta le re ke le thabo fela le fele le tseba gore go lekwa ga tumelo go tsweletša kgotlelelo yona e be e le modiro o tletšego gore le be ba boloka tlalo ba ba senago senyalo le se be le mo le tlhaetšago. Amen. Jwale e re bana besho ge le wela meleko ya mehutahuta le re ke le thabo fela le fela le tseba gore tumelo go lekwa ga tumelo yona go tsweletša patience a ke la bona tumelo ya shona fa le tsara ba mo so o le mo ga ya ka o be le se se bitwa ke kgotlelelo a yo tla se mpho this ke victory ke character gore di aga character gore go dumela bana ba modimo ke pele ka ba la go dumela era o santse o le o dumela o amogela le tsela modimo le tsene le take over a se batho ba ba itse ba le ba gona go the shop no sa ke Jude a re bana ba se be ke re ke le rata go le ngwalela ka taba ya pholoso mara ka bona go le botlhokwa gore ke le ngwalele ka go tlhabanela tumelo ye ba fetho ba sa le a fiwa ba kgetho ya bagate it's a fight gore tumelo e ba gona ka mara motho it's a fight bana ba modimo and go re ta go itshwara o so di defend gore ntse ke title good every one of these videos is a title that's all. Now title ge motho a sorry title ko sports whether ke mabelo whether ke boxing whether ke title o tsere somebody wa inyaka so we are record mo la ba re kwena champion ya lebele le litse go ne le mongwe a robale kwa o la la tsentse maoto ka maradi a isola la kitima mo di mama swika la namela dithaba ka re o nya go tsia title ya ge o sa sa ge ba re di athletic ba tsena wena le bo dutse mo la o tseba ile wena champion o khwetelo mo nkhala ke trainer boima namela trainer le masholo morao trainer le ba karadi ka kwa kulo trainer le batho ba ka mo ka re a gone go ba strong ge ba re leetso ge ba re go di tloga mo fase mo o tla bona motho a gitsimetse ke twice because o nyaka title well ge bebele e re faith lo ba kgethoga and it's a title
go itshwere ngwana modimo o swantse o tore go feta o e tshwara o swantse go i-defend mo le o swantse fela go oketsa kore ke mapantapanta kore go feta go tshwara mokedi kore you are a 7-star general over a 7-star champion o tshwere di-title tse šupang Paulos a re ke fitimile lebelo I have kept the faith kore ntho e ka itimetša mo tseleng go tshwana le ngwana o mo file tšhelete o ka mo fa tšhelete wa re ya mola shopong a se ka re ka re sa le ba mpa kare ga ka tloga mo bjale ka bullet ga a fitlha shopong tšhelete a ye kare o ba fofa mo gotlhe mo then a sa tlhokomele a tšhelete e timetse jale le wena Paulos o re a dinga go kitima ke re tla go khwetše ke sena tše ke tumile le tsone jale le mo leeto le bana ba mo dilo tše di ka go latlhegela ge o sa tlhokomele jale ge ntse o eta o se ka re go eta ya gore o kotana wa wa dutliša go fitlhela patience tumelo ya Bibele e re go lekwa ga tumelo ya lena go tsweletswa kgotlelelo jale kgotlelelo a se ntho o tlo di go etsa ba re bro ka rona le kgotlelelo o tlo tsena ka ra meliko jale ge o tshaba meniko o tlo ba jwa le kgotlelelo kgotlelelo ke yona e tlisang kore ge go lekiwa tumelo ge modimo a chicken foundation a chicken foundation ka kwa godimo ka kwa go mela patience go mela kgotlelelo ya tshwara bana ba modimo jale a se ntho ngwe e le gore ka ba that's why Bibele ge o tsena ka ra meliko ya mehutahuta ore ke lethabo fela ka baka la ge meliko e mengwe le go molemo o tsweletša se sengwe jale meliko e tsweletša le patience jale ba botša ba re patience ke eng ba re patience ke ba e tlhalosa ba re ke kgotlela kore go emelana kore go leta e re calm endurance of hardships kore ke endurance kore go leta go emelana le mathata kore mabothata ke se ke lentswe le lengwe le le tlhalosang patience mara a se go emelana le mabothata fela di-hardships kore ke leemo le le boima now mabothata a tla ka mekgwa e mentši ye nngwe gape a se go emelana fela le mabothata hardships ye nngwe kgotlelelo is to calmly endure provocation gore je go oketša nako mo ka kry-le gore a se re o na le bothata bola ba bothata ba bophelo e no ba re wa oketšega na motho ge go sena patience motho ga go provoka a ka go kgona kore a ka go tlhotlholetša jale a o tlhotlholetšega whether ke go dira ntho efe o mongwe a ka go tlhotlholetša gore o tswe mo line ya modimo ka go kwata o mongwe a ka go tlhotlholetša gore o tswele mo ntšwele ya modimo ka go dira ntho e nngwe e wrong mara o tlhotlholeditšwe ba re aowa bo setamokete go bona dilo di tsamaso ke bo setamokete ke le wena gore bana kore sister ke bolela ba re ke ena motho jale ba o pompela ba o provokile ge o ka pompelega e ra raone patience because patience ke power le tore re boletse mo ka ra re ye temperance ke self control ke go ke tshwara ne mara nako mo ntse o ke tshwere so o tla mo le bale a sa kgone o ke tshwere o le ka jale ye e tlotira o e tshwara go fit patience gore e re mola o ke tshwere ka ba e tlogela gore ke tshware o eme le sa bana ba modimo ke matla a ema ka mara mo kretse ba le ge o lebelela matla a ditso ke patience ke matla le a dilang le semelo sa gago ka mogare ke ntwele e tloga e khotla ka mogara motho le kana gore ka mo ka re fetsa re tsa re lokile akere o ipona o khona o direla batho dilo ga bo se mme tla le service ja ke lokile bona a o tsere service le damage e ka ka mara go le ntwe engwe deep ka mogare ka mola a nye go fetliwa go tswana le ka kra metsa se kile so wa kra ibile wa ga o thabile e mapele fetla pele o tla ka o tseba gore metsa ke o kra o thabile metsa sekolo o kra o emela le seretse se se go skwa tsebana ntho ane metsa la ba se kile a ino ba a nye go fetliwa jwale o swantse go fetliwe geno o se ba wa emelela selo ke ntwe mo di ba nyaka gore o swantse o wine to the last wine gore o futiwe gore o ele motho wa pompe abe a lape go pompa a go jele go sala ga botse jwale self control e go ruta gore o tsebe di limits patience e go fa matla gore o dule ka self control mara dilo tša di yotla di a mathata bona go dira o ka mokgwa o
la tsara bana ba modimo jwale lentswe ba re calm kore o hotela against hardships o hotela against provocations yengwe ke boneng fa ba re o hotela against ba ke calm endurance of delay. Kore patience e solva lo tshidintsi mo go wela ke bothata o sa tswa ka rase ning ba thubile o sa re ba thubile ning ngwana o ya lwala o sa re ngwana o wa lwala go fetsa re koloi e robegile o sa re koloi e robegile o re kere banka ya khate a e robile gore ke a ka go gare ba re ebile eng yana a seng go ngwa diseng o sa re ke ngwana se wa go re ko sekolo ba re bubile kore dilo tsela tsa go wela jofo kore ke mabothata a tla le so sasa ne gona go fosha le tsa mohuto le tsa boima kore tsa bothata ba tshwara jale matla a bitswa ke patience a se ntwe a se di amele kore ntwe e tseng ka mara ina le power ya gore dilo tse di ka tswela mara patience a yo makala se tsitswele e pressa ke di hardships ge di hardships di tla ka mara morapedi go tla forced to stand e seng go latlha matsogo gore a wa go padile modimo a no ha rekwe lebelela gore ke ne re rapela ke hardships provocation ke tsela tsa go tlhotlheletsa gore go patience ke go bona batho ba tlhotlheletsega ke ka baka la re a ba le patience agree and then ye nngwe gape ye bolela ke patience ba ke calm endurance of delay ka baka la delay e bolela ka go latela gona o tsore a kere bebele o tswetsweleswa jwale go tswala leswa o tlala ka bophelo bo bo sa feleng ntwe o sa ile mo gore go tswalela mo sebeng sebe a se go dira gore o se o tlhoka duishisho fela sebe se go dira le gore o be sebupiwa sa nako so o bofela ka mara nako so o berekela ka ara nako too much baba so o bofile ke nako and then a go go phela mo le gore jwale a se mo wa dibupiwa tsa o sa fele bale delay you enjoy against delay but o thoma go operate like an eternal being ka baka la a o sa tsonye ke nako go go betse modimo selo today ge se tla ka morago ga beke a o ne go kitimetseng motho ana le kwa kitimetseng ke motho le ro felela ke nako amen o ka kra motho kitima dira ba o tlo nako ya pala jwale o ka ditana le yona mara patience e tlo dira e tlo ntsha mogwa wa kitima le nako bophelo ba ke ne tlita motho ka ba tsofala motho ka ba dira motho ka ba tlhokagana motho ka ba dira ba go ba re sia ke nako ne ba patience merwana gore e tumule mogwa o sebisi dirile mo wena gore o operate like an eternal being amen ka re le ge fela go sa felle ke nako a ke re mo wa tumishiwa go le godimo bebele re go tla ba go tumishiwa ba re ge ke nyaka go grabo paki tlono wa mo profeta o fela re bolela re ge ke nyaka bopaki ke tlenya ka re modimo a yo mpha nako ke bo bolela le wena ke gale ke sa o bona a yo mpha 10,000 years ke bolela le wena a re ba bangwe ba go ba bona neng no a ke nako e fe ga fe go bona 10,000 years o sana le di 10,000 tšeng dintši ke le ga fe go a ka ba bua mo gona ka moraga billionaires a sa tlo share la be dikura ana o thata ke because a tshwenye ke nako mara o bona batho re ntwe ya nako go belegela mo sebeng go re loketse mo nakong ene nako ela ka baka la go tseba ke ntwe ene o tlo se bise dile ke satana ke jale bibele re satana o ile ga fenyo a latlhela lefase o tlile a tuka bogale ka go tseba gore a sa na nako jale ntwe ya e dirang ka mara go re wena o tlhokishe nako o bona ditšhitšeng le mongwe mokae motho wa ka dikana gore ke a leka o leke ge selo satana o leka go lokela ka ra emergency ya wena o se bupiwa sa mo sa feleng mo le se nako ga ya fela wena o felile ke selo dilo tse o fa tse di kgoboketsa ka moka tsona bibele go nana ka go kgoboketsa dilo go nana ka go phatlalatsa di tlo go kgobokana mo di tlo ba di swele tšatši le leng ka moo jale o ka kgoboketsa dilo gore o tlo di fishiwe jalo wa iketla ye sa tle mo wena o tlo kitima o itswa le mo line ya letšo la modimo no o dira dilo botse ye nya go lokela matlanyana lokela matla mara ha o fele pele jale ntwe patience e bere ka go tumula nako e bere ka go dira re wena power jale ntwe e dinga ntwe e le eternal ka mara ntwe e le ka bosapene ke Christ ge ngwana modimo a tswala leswa go le se se tsanang ka mara mara selo se se tsanang ka mara ke peo a se ntwe e tletseng ke peo e le ge
e thoma bjale o swantse o fe bophelo bo sa fele bo dulang ka mara moprofeta o itsa ke hidden life ka go mo itsa ke hidden power. Power e ge fitla ka mara e khwetse le gore o tlwaetse go dira so yona e tseba e bereka ka bo sa fele bjale gore o tlo kgona go tseba re bjale o thoma go loka jwale ke ge o thoma go dumella power e bereka ka molao wa bo sa feleng ka mara. Amen. Bjale ge ye power more calm endurance against a provocation. Kuri mo o arrest your emotions. Amen. O arrest your emotions. Kuri maikutlo mo sa gona o thiba dilo tse dintsi ka tsa direga because a bontsha mo kgopolo ye ya tshwanelo. Jale a patience e bereka gore ngwana modimo a gone go laola. Bibele we put our bodies under subjection. Mo le ngwana la ba korente e re nke ke le ba le yone le gone go re dilo tse dingwe tse ke go aga gore matla a leng ka mara Jesu o mmolelang o sontse a go fenya mara how he overcomes you ke ga thoma go laola le tšeng tša bophelo ba gago le tšwa sone re a latselo re dira bjang awa le tšwa ja sone bereka gore ge modimo a go file a promise o skwa kitima because modimo o na le nako e ntši kudu ya go emela promise ya gage and wena o swantse o tshwane le modimo. O tsore modimo ga bona sa dire selo ke ka baka la re a se e nako ya sone ene a se ka baka la re modimo motlomong a re o tla latelo modimo a o le kwa latelwang o latelwa ya go ka o latelwa ya go ka kare a one go ngwe a one go ba di future everything is now. Ge o nyaka ile modimo fa yana ga nya na so a one ntwe ka ba ikitimela kara ona ntwe mo e ka o sia jwale mara service di le batho ba file gore ba latlhegela ke ne re ke re na le 20 years ke ba ke tla so ge ke le so ke nyako ba ke tla so gore ge ke re 40 ke dire ge ke re 50 ta retire gore ke tle ke gona go ja ditšhelete tsa ke itetle ka re a ke ke go ja ke na le 70 years ke sa relela a dira bona o na le bothata ba go tswa le nako ka re 70 years tata o botsa o se thudira eng ba le tšo ka mokatana di go bakela le mo borapeding o be le boima. Bale go tlo pharetse mo modimo a o tlo bereka ka molao wa tlhago bale ye patience ke power ya go tumula nako ka mara motho e ntša ka mara motho o se ka wa tshwenya ke di-effects tša nako le tshwara bale re a itlhoka ka moka ka we are eternal beings a kere we are new creatures re dibopeo tse diswa go le sebopeo se seswa o ka se phele ka molao ya gale bebele re wa seneletse o lebetse gore o lebaletse le dibitsaga tša gale ke mental case gore o na le bothatanyana ka motlhaloganyong right kana ke dile re bana le ngwana alright ba korente re ke mo lona bana ba modimo ke tlo le hweletša lona lengwe leo ka petšana e re ba ba ithuteng go ba exercised re ke lebelele lengwalo leo ba ithutileng ke lebelele mo bana ba morena ke dumela ka fa right ke kgopela ke dire so ke tlo le fa yona go njwa le se gale le lebelle yona ka petšana bana ba kgoši right Hebrews chapter 5 sorry bana ba kgoši ke be ke kwa ka re ke 1 Corinthians 2 Corinthians 5 Hebrews chapter 5 verse 14 le tla re balla yona ge le dijo tše di tiilego ke tša ba godilego ba ithutilego ba tlwaela go kgethologanya botse le bobe. Alright le gore e reng ke kgopela ke le ba le yona ka sekgowa e re ba ba ithutilego jwale ge ke balla ka sekgowa e bala ka tsela 5:14 e re sorry but strong meat belongs to them That's that right. are full of age, even those who by reasoning of use their sense exercise to discern both good and evil. Your senses have to be exercised to discern both good and evil. Gore bana ba modimo di senses tao di sentse di jela ge o exercise selo akere ge le yona go akere go exercise le tsona a o le bya plekete o le go lisha kwa le wa le go lisha kwa le go lisha kwa jela ge ba your senses are exercised ba ke exercise ya motho wa ka mogare Yeah.
gore ya goriwa ya stretchiwa ya kwale wa ro ile kwale ya isho go dimodimo kare you are being exercised gore o tlo gona go disana both good and evil. That's all. So patience ke matla a modimo a renga mara morapi ke ona a dira o gone go leta ene o gone go belega jwa ka sephidi sa bo sa pele nna gana re le go le godimo ke batho ba ne le mofao wa re ba fella modimo pele ka sela pele ge se le go le godimo go potsa na go tshutse o tlwaetse go phela wa fela dipelo o bereka jwa ngana kwa ka ntwe ngwe mo kra o kitima o tswa o trip all over the place o ya kwala go tseno everybody said peace modimo mola go re o shara ka re o fella ka nako shara o kitima la kwale go re o tloketse le we are out of place e ka dira ntwe go re ya bontsha re bophelo bo bolatlhetse motho ko mathomong go tshimo ya etseng ke bophelo bo bongwe ba go ekete go you are at peace le ebale le ntile ba calm ke be ke sa tlhalosa le ntile la ba endurance go re endurance go gotlelela go leta le ntile patience go re go gotlelela go leta khatlhano le boima mara ba no re go leta fela ba calm go re o fodile kana bo mo go tsa motho a letile mara so re fodile gura o emetse mola le kwale ka nako mara a re bro e ka mara a sa dudishe ntja ya kwale kwa gura ba mola re mara a o ditile mara ba mola ra ga botse o e bitla mola mo kwetse le o wa bila ma o thunke gura tso ka mogomo jwale modimo gura ntwe ga botse botse power ke power ya go ke phenya o ka itsele ke power ya go ke phenya gore wena gore o re mola o litile o skwa leta o belae o lete o dudishegile gore ke ntwe e dapile e tishetsa tumelo ya gore ge dilo di ya kwale wona o tseba ntwe le ka ja 1000 years modimo tlo e dira so a go tlhopa ba gitima le ntwe tse di fetang ya ka ya tla gore go thoma ka mogo ke power gore ke bophelo ba modimo gore modimo ba la tsa pele pelo so ape bana ba modimo a se go motse 6 years go dira lefatshe le a tseba dira 6 days a se go tse modimo 6 days go dira lefatshe 6000 years mutum ga re go le ka pele ba a se go tse modimo 6000 years go dira tlholego modimo o tsere 6000 years kuro ya so ba fika ga tse nako a ba feta ka mora 6000 a o kgethile go shumisa 1000 o ra bitse ke tse di letse e ke ba ja kgethile o di 10000 e be le di letse e be ke le choice ya ba a ba sa fika ga tse nako kuro nako mo modimo ke tools e se ke ndalo ena kuro mutashi ya ke nako modimo a shi ke nako modimo o shumisa nako that's why se se ngwa nya go fa sona o sa rapela se se go fa sona before rapela se se go o so lo go pela a ba go emela ka re mo yena a le botlhatsa ba nako gore a se slave sa nako a se le gobala nako e kwa ka yena jwale le wena o se difitlhe mo le o ba khamana ka re nako e tla go dutsa dilo tse le gore a se le tsa motho wa bo sa feleng nako e controla Satan le ba mmutswa ngwana modimo o busha ke bo sa feleng le a tshwara bana ba mo modimo a kutwa tlono fadi bale ye nngwe ba e bolelang ka lentswe le patience ba re ke tolerant perseverance lentswe le patience ba re ke tolerant perseverance gore a yo ba go khotlelela fela we tolerate gore we ba di persevere ka go le batho ba bangwe ba letile a ba sana matla a o di asesengwe ntle le o yo leta ba re ba bolela ka tolerant perseverance gore o re mola o letile dilo di eme mola o letile ya ba o na le power to move forward gore I will be discouraged wa le ke tla dira gore modimo o mpofile gore no mpila na mo gore o kre o dutse ka baka la ra o ntse o ka e dira no o sentse o dule mola ka baka la it's your choice go dule mo and ebile o sa tswela pele ka nna ntwe ge bona la ha tshikona o sa tswela pele yo phuleletse because ke mokgwa wa gago ya pele ka a bona ntwe se go stop ka re o dumela in the impossible gore se lo ge se bontsha ka ra se kgonega kona o bona ntwe mo se tlo kgonega ka baka la re o bona afa mara ke matla a renka mara motho ge go bolela dilo ge go kwa ka lo di mo di bolela mo Bible o re ke a lebella o bona ngwane tshwana o mongwe a gona se se a o dile mola wa re gore nna se dire gore tona ba tswa ke rapture a gone go shala ke ra go le morapedi wa nne o so di kutse o
modimo file ona ka nako ha anti te o tla mpona motla ke fitlamola ke tlo ba ke le gabotse gore a o fele ka go thoma go ba impatient le dikgufanyana le ya tsena le go kwatanyana go ya tsena ke nko mpotso ke ne bona fela ene gore motho go kwatile o ka ke cheka botse go kwa thoma go kwata na go kwata o lebella motho la a ona gane ke di botse a go polo motho a kwatile a nagana le di botse a kere motho mongwe motho go shaitse ka something gore o mo lebella so lo ka nako ane o sa tlhakatlhakane gore ntho o nyaka gore mo tlhagele gore o nyaka mo go sha botlhoko gore o ka re ka wela ke ntho e nngwe o ka shorta ntho gore o ka re ka ga something se ka direga gore o go jelo at that very moment le motho ka ga ke re ra reila gore motho a go tsena so gore o di alwa the moment o dira bang o ke tsheko o boka o isha gore renge bona le matlo o boka mo dira e ka mkgwano o boka tsheko le o fisha ka mollo o ba o tlo mokuka o molatela go le wa teng gore o ka ya ntwe nngwe wa tsara so nako nyana ya go ba impatient e bulela lo dingwe and authority action jarna is either on lo jepedi tso di dira ge o bulela o binya go bulela meboya is either with a possession or oppression. Good possession is where a spirit takes over we. Sa dira ka wena ka mkhosiratsang. Kana go mo ase go possess. No blockile mara o se dumele gore se o bine modi. Gore identity ana senya ka o tshwenya sena le chance ka se buletse ko well patience bana ba modi e ko ba le tsamotho gore e go dira e go bya motla wa ile le Satan wa tse o frustrated. Gore a o lebelela tsa gore o pa ke tlo o lebelela motho o mo tsena ya ka re ke respect. Amen. Jale ka mantswe a mang e ra re o na le ge motho a thoma go ba impatient ge motho a thoma go fela pelo ke ka baka la leemo le leng ka montle le a le bonang ka matho ba tša dikwang ke tsona tše di mo dira gore a be mo leemo la o sa kgona go gotelela gore a fela pelo ngwana ke neng ke mmitsana ngwana kore wa bona o tlhakatlhaketša ke ngwana šo mara ge o thoma go ba le patience a o drive ke ntho ya ka ntle driven from within. Good condition ya ka montle a itlo go dirisha wena o tlo e botsa ka now you are driven from the hidden life. Good patience ke power e dirang e differentiating go drive wa dilo tsa ka ntle le go drive wa ke se se dutse ka mo wena ka wa le matla kwa le ka mo lena o feta wa le go le fase bale ge o thoma go dumella matla di kinga mara hao a o drive yona patience ka o thoma go ganele dilo tsa ka ntle ge nye go dira sepetipeti wa segana ge nye go fedisha pelo wa gana ke mabothata wa gana dilo ka moka ntwe is because o goga power from somewhere a o influence dilo tsa ka ntle bale era ge o goga power from within and within ke kresta le motho ga o ka ditalo tsa ke tlo dula ka mo yena bale ke gona go fa kresta chance ya re a take over your life ke power ile ya patience let's talk about so re talk power ile a gona motho se nga tsamaya mo pelo a se power ile ka re o tlo shaitsega o tlo kra boletse dilo o tlo kra o dile dilo o tlo rapela beke ka re morelo mo di mo la ya kwa le kwa gore a bontsha re tsa dinake wa tsa wa ba dikiti wa kwa wa tsa ke temperance ba ka hle na go diki distance ntwe a se ntwa wa nwiki moraje ke rotso la file fa se wa tseba ke motho ka ntsha motho mo moyeng o tla tswa ke patience ya yo wa tsara mo namre so and then patience ke o re dira go gona o dira mediro ya Kriste ka baka la ge Kriste a re selo se se to dira ka moraga mengwa e metlhano wena o se expecta mo motla gore o gona o se letela se ka moraga 5 years ke patience and patience ina patience ke yona bana ba modimo o dira jwa ka mo Kriste ka dira gore o bereka le ena ka nako ya hae ke yona power e dira o ba khame bo wena mara ntwe e dira e khosa ke ge tumelo ga e lekwa go lekwa ga tumelo na go tlisha patience and then ngore ba le gape mo James Jacobo chapter 1 ke Jacob chapter 1 a re ba le gape o gorena ge tumelo e liquidisha patience ona e dira that's right my brother. Jacobo mohlanga wa modimo le wa morena Jesu Kriste o ngwalela meloko e lesome le metšo e mebedi o re
Thabang. Bana besho, ge le wela melikong ya mefutafuta, le re ke lethabo fela. Le fele le tseba gore go lekwa ga tumelo go tsweletša kgotlhelelo. Kgotlhelelo yona a ibe le modiro o tletšego gore le be ba boloka tlalo ba ba senago senyalo le sebe le mo le tlhaetšago. Wa bona patience ke yona e ya go ba le mo tlhaetšang gore swantse e dumele gore Satan o swenya ga o nyaka ka mo a se ka o fetša. Ge le motho a kgotlelela a le sa kgotlelele e be ye e tletseng gore e be le its own perfect work gore se ka re mola patience e sa bereka ka wena e sa o lokiša. Nkile wa bona o tlhapiša ngwana a yo fita mongwe yo bona e tswa ka metseng a re ke re kgale ke tlhapišiwa mo mane o sa tla le yena botse o sa tla le yena mo magetleng se tša e tswa. Jale patient e swanye mola e sa go bereka ka re ya betla e betla semelo sa Kreste e swanye mola e sa tla le yena e go betla botse e tlo go betla ka mathata ka re kgotlelelo e tliša ke go lekwa ga tumelo e ka ba hardship e ka ba provocation o kry-e mongwe o mmona ka makamara mathata o bona re jong ona wa modimo aowa wena no le kgotlelelo le wena o ne ka mokgwa o swantse o exercise patience maybe wena a se le bana le hardship but o na le bothata ba ntho e nngwe idea ka nako wena o nyakang o rapeletse mmamaro a sekolo sure o dirile dilo ka moka tse ka di kgonang wa tse go fastile botse modimo le yena o ba mmotsa re ka o rapelela yo a sekolong gona a tlile so go bona gore ke na le bothata mo jwala wena o na le bothata ba dileng wena o swantse exercise patience mona a ke no ba so dilo tse mara patience e dira o be motho wa tletseng o gona go lwa le di-condition ka moka mara se se dirang gore ke go iphenya ka marata ba eng alright ra leboga re mo lengwe la Baroma ke tla bona ke tlo kgona jwang eng Baroma 5 a re bale from verse 1 ka verse 5 then re lebelele ga botse mo bana ba kgoši. Bjale ge re lokafaditšwe ka tumelo ke gona ge re boelantšwe le modimo ke mong a rena Jesu Kriste. Ke yena yo re bonego tsela ka yena tsela ya go fitlhela kgagwelo ye re emego ka yona re kgantšha letago la modimo le re le holofetšego e se go fao fela re kgantšha le ditlaišego re tseba gore di tšweletša kgotlelelo ya go tšweletša potego ya go tšweletša kholofelo gomme kholofelo ga e latlheletše ka ge lerato la modimo le tšholetšwe dipelong tša rena ka moya o mokgethwa wo re o filwego. Amen. They go reading in tribulations or more verse 3, not only so but we glory in tribulations also knowing that tribulation worketh patience. They go patience it like wena o bereka go putsa mathata o a go tšhabela ka mo tšhabe bjale patience a e kgone go ba gona bjale o sa buitšheletse ntho e re badimo jakong bole o re tribulation go tlaišega go tšweletša kgotlelelo jale mola e re kgotlelelo e tšweletšang potego right mo sekgweng e bolela different patience brings experience la bona a ditona le dile experience ka sepedi ba no di ganne go tswana ba no bitsa potego ma experience ke ntho experience ke maitemoge Amen. gore bona le tse dingwe wa di botswa mara a ona idea jona o morapedi o reretse o na leng mara a ona maitemogo a jona modimo di fitlhile at another level and o fitlhe mo leveleng mo o ba le maitemogo a jona kere a kere le komishomong ge motho ba re o na le experience a ke bolele ka ntho le dira le a šoma kore o le le tšintši le ke di tlaba moletso a kere le bereka ka something maybe le bereka ka koloi le a ilokiša so go na le mathata a tlwaelegileng a koloi ya le gore wa fitlha mola wa tseba a tlwaelegile batho ba bantši ba ka tseba le a bereka ka ona la wa bolokiša jatleng o tlo tswelela ditlaba ka mona o tlo tswelela ntho le gore a ona le ka idea ya gore na e diriwa jwang o kry-a koloi la mollo o mongwe na o re ke botša banna ba re e dirang koloi yane
go sena banya go e batla man incha mishimo we wa tsaba e dutla metsa tsena le modietse o re ile o tshema koloi di dile jwang gore ke bothata bo ngolo a se batho ene jwale bola bothata go nyaka motho ana le experience gore ke mahlo a di bone ge ba rona le experience gore o di bone a kere go na le I have heard but now I see go kwa se go bona go na le go rerelwa ka message go na le go rerelwa ka gore modimo dira so modimo fodisha batho modimo a raba dithapelo modimo gona yo ke o ipile re o reretse yone mara se ke o ibone ene ka ba se ibone a ona experience monish a o wena tsa maka mantso a o rerelwa ke batho tjadi le o tsena ka ra bothata ge o ka ba le patience ka kwa thuko yela ga go gotlella go bulega monyako bibele re le dira le bulela monyako wa o tlala jwale ka kwa sa twanela ke boprata mamma jwale ge o ka gotlelela ka ra bothata bolwetse se ka ba lona sona when you stand there under tribulation when you go under patience ge e fitla mo e felela gona e bula monyako tsena ka ra an experience amen well did you ever experience this di butse ka yona mara ge ba ka re tlhalose ntwe o butse kana o tlo bolela go ka mantso a go anegela but if you have first hand experience o ka ba ra batho ba re go molao o mga e tla ba mo e tla ka mo re yona e o tsona e ngwe ka re o na le mo gore ke knowledge at another level go na le menyako ge ntse o tsene ka ra borapi yona batho ba ba tlhokang experience amen and ge se lo ba re o na le experience gore ke selo se le first hand o se bone nyakeng le mkweng ke le gona ke le reretswe modimo a se ba ba ra kotsi le tsela ka moka tsena re di kwela re di dumetse re thabile jwale the next one ke nyakeng le mkwe e se le ba le rerela gabe jwale le mkwe ke le gona that's another one where you start to feel God gape re jwale e kere ere mo ila ba botsa mo Acts 17 verse 27 le tla le bala ere modimo a nna le monyakeng maybe happily you might feel him jwale re bolela ka dimension ile now something breaks now a isa le taba tsela tsa go anegelo le kgona go gopola mangwalo ka mogwa go bietse ngwana no when you have an experience a o tlhoke mangwalo when you have your own experience a o tlhoke le ngwana le go tlhalosetse go modimo ke mang a ke re kopane le ena ke ra na go ngwe go ka anegelo ka motho wa tetleng wa o tlhalosetse go ra o le ka go gopola gore ba rileng ka ena ba rawa o a tseganyana ke motho wa lethabo ke motho wa go dudishega o tla mmona le ge le na le yena o tseba ke motho le re o kgona go amogela batho yeo ba sa go anegela o tlosa gore o di gopolo jela ka moka tsone o to kry-a go lebetse nngwe ba re o mmona o amogela batho o re ene be ke lebetse ke le gopola ba re go a tshela ka re go anegetse mara ge o ka mmona when you see it is something else ge o di bibele re leitlho ke le bonela mmele go ka ba bona ntho e ya tsena inside your body that's why o tshwanetse o check gore o lebelela kare ye ba ba lebelela ya tsena o tla intšha o shumile o tla intšha o shumile o ka ba e bona mo nyaka o se ka bona selo se selo kare o ka ba se bona mo o tlo sokola amen la e tshwara bana ba modimo jale ge re bolela ka a ke re ke fela ke bolela ke re ge o bone selo a go le motho le ba ka tlhalosa bana go re bona le ba ka tlhalosa ba re ntwe o nke le go moleng no a tsene o ibone a tsena ya iphitlha ka radilo mola ba tla mona ba lebelle ba thinta ba re mepete ba bitsa monna wa o tla ka di microscope a o bontšha le ka mokgo ba kgona go checka ka mofasa di raka leng ba re no ga e gona e bone kwena o tsena mola le ba ka laetsa metšhini ba re bona you have proven it ke re bona metšhini le tsamaya le yone mara ge o mongwe ba ka maanegele ba re o mongwe ba re go na le no ba mmontšha le ka di-calculation ba mmontšha ntlo e ka moka ba e tlhola ka light so o bona mepete o bona leterase e tswelela so o sa bone selo o bona odropo tswelela gore ba bontšha dilo gore di le transparent ba re o bona ora ke bone selo wa re batho ba re botša dilo ge o e bone o ne re bona tsamonya ka ntuweng ge ba latlela mpontšha metšhini ke e bone tsanamo kare wo bone e tsene o a convince a sana motho a ka o tšela yone that's why o na le molatša I have heard but now I see when you see it goes beyond hearing well ntho ba re ke patience e re ge o tsama ka yone go ba le tribulation modimo a foditše modimo wa tseba o tšhoile mola but when you stand wa ema mola ge o fitlha mo mafelelong a bolwetse bole the way a botlwisitseng ka ona amen kulo ema mola go tsa batho Jesu wa fodisa a o bolele o tutumela no a o bolele o tutumela o bolela ka personal gore
and motho ga bolela ka confidence wa e kwa voice ya a e tshwana motho ke tleng ke bona batho ba o rekisa di products ge motho a ila a kereke ba kra ana le bolwetse bo itseng or maybe na le bolwetse wa sellega ke setlhare sa dira batho ba ska sellega ga ka ba tlhakatlhakanana le abana le bothata bo a seno sa shuma wa tlhakana le ena o tla ba re ga le kena le dirile o kra se latlhela molaro wa tseba ke ntwe wa ba ntwe wala mo e se molaro wa ntwe gore o imisa ka metse a na formula ya o tlhalosa le tšo mo ba o ke ba badile ba ntwe gore o imisa ka metse yona nya ke metsi a mantsi kudu yena a bole dilo tsela ba dimodile o re bona ntwe ne ebile o ka nwa gara and gore o inole o tla kwa thoma e dira ka mokgwa gore o botsa ka experience le wena wa ye kwa confidence re gone ka mo e se mola o kra ntwe mara o kro musa mara ntwe o kre ke kule ba re go ka nwa raja le yona ya gone o kre sia thomo tshuga so a raja o ai nwile o tla go botsa re ba se ka botsa ka raja ke ngwanana and wa mo ka o botsa raja go ngwana ka o ne le ntwe o e bone le tumutsi ntweng jole le motho ga kopana le Jesu Kriste a bolela a paka ka Jesu a re bana ba modimo Jesu wa polosi ge motho a phela bophelo bo botse Jesu a mo fenyitse dilo tsa go tshwenya batho ka mo malapeng mo bophelo ba motho meshomo mo a bagajela mo relative mo gotlhe ge Jesu a feta go fenyetsa go o bolela ngwaneso wa kwagala voice ye na le power ya experience a tshwane le ya motho fela ge motho a re ntho e ke nyana ntho e boleng yeo ke nyana wa kwa re mo ke bolela motho le a tshwana bana ba motho so patience gives you experience. Hallelujah. And experience gives you hope, and hope I like it. La sora bana ba motho re ka ya ra bolela but a re no reng mo fita today re bolela o fita mo ke lo ke di tshelo ka ya wa bala mo Bible o ta kwetse le patience e o fa leemo so ka mantwa mo ra ngwana modimo go bula ga something ge o sa gotlele o dula o le motho a sa boneng amen because ge o gotlelela o ka mo o tswelela botse wa namelela go ya go modimo ma gone le botla le mo ditibile dilo tse dingwe di ka motho ka mo modimo nyana go tswelela mo go ka ba tsena mo wa feta o dula o tseba letswa ka mo fase ga bothata mara o ka gotlelela and persevere and o le calm o sa ke tlhakatlhakantse go tswelela ka mola o sa tla mo ntse o sa le sober go bothata o wela ka fa go bo lebelela o botse job ke la likiwa mo nga di ka tlhakatlhakana mo nga re dirang go ra thoma re ka ema boema ga motho go a fela a thoma go bolela dilo mona modimo a tswela pele a se motlogele job a ema ile mo e fitang bona bana mo ba bolela ka modimo tse ke thoma go questiona modimo a re na nka re nke nna ke rapela modimo a decide go nkotla a thoma go bolela le tšeo le mathomo ba re modimo o lokile a thoma go botsa be a re no ebile nga se le modimo ke tlala le tšetile ke belelo ka nona o le ga feta go mo modimo a bona o eme job modimo o le a bula matlho a gago job ba no kwa sa bolela selo ka dithele ba le go emelela re molupoledi wa ka wa phela a re bala ba buile makumo a bule a re molupoledi wa ka wa phela le ge nama ya ka e ka ja ke diboko ke tlo mmona kore bana le ntho e nngwe o ka se sa motseeleo mara mantswelo ba a sa bolele ga a thoma go leka a sa re molupoledi wa ka wa phela aowa mara o mmone o le ga a lebelela bona sogo ya batho a bona le motho wa ntsentše ka ra bothata o thata ba ka go bonnyane a pele fetša go bona pono yena ebile a ekgwa a tsoga a re tše sa le dinyane ke re ye a ka e dira le ge nka ja ke diboko di tlo swane go dintshwe ma go tlo swane go dintshwe ke boe ke kopane ke be motho di tlo mmona and e seng ke tlhokagetse ke tlo mmona ke le mo nameng yaka and o tlo re job a se a bone Jesu a le mo nameng ya gage ka mogolane no o ba bolela ka tsogo ya bao ka re job o ba tseba ga botse gore the only hope lo tšeka moka di tlo fela ditima mara o tlo bona molupoledi wa wa ke nnete go bala molengwe la Mateo 26 bebele Jesu Kriste ga e kwa ko sefapanong ga neela moya a go wa ka lentšu le legolo e re mabitla a bulega batho ba setšo ka mona e re ba emela the third day ge ena se no tswa mebele ya ba bantši ba ba robetse ya tswa ya tsamaya motseng wa Jerusalem ba mmone bo Jopa ke ga ba tswisitse ba tsamaile na mo Jerusalem ya fela tsola bo Jopa ya ka kwa go ba rutwana ka kwa gore a tsere Old and New Testament a fela sherela Old Testament a boela ka kwa a bona bo Petro sa khutsa ba ditšheletse ka molare go tsa belele ka mola bo Jopa ba tsamaya for free
mo Jerusalem bibele re ba bona ke ba bantsi o e ba le mo ngwana Matthew 26 o mmone a tsogile mara Job je tla la le kwa ke la bona afar off ya bona o fitla go la bona tsogo ya ba pele nna le bana la go go ja batho ba no lalla ka ba la a o fitla go lo ija mo le kona pele o feditse ka wena amen bothata a boka se fetse ka ngwana mara power e tlo go thusa a she amen mara e fela mo roba ka wa tshela tshedisi o tlo lekwa ndalo go lekwa se ka re ke akwa a o fe o bula mahatlo amen modimo ka se bolai amen no modimo o tutse ba go o tsikile go utsile je bophelo o sa afa wena modimo a tswa tlhonofatsa bana ba modimo re a leba mo sebakeng sa jwale a re namiše difatlhego tša rena kgoši ra maatla otlhe wena mohlodi wa legodimo le lefase lebitso le le maatla la Kriste Jesu re a leboga modimo wa ka ke le lentšu la ga papa le sa badilwe gape le boletswe modimo wa ka a se lentšu la motho a se bothale ba motho dilo ka moka ke tša gago re tla go wena ka go ikokobetša papa re kgopela mogao wa a ke o re aparele a ke maatla modimo wa ka go a tshepisitše malaba modimo wa le kwa kgoši re kgona go dumela papa a re ka ra dipelo le maphelo a rena a kgona gore dira ba ba tletseng pele o sefatlhego sa gore a kgopela jwa papa re sa bole lentšu la gago mo o tlhoka gore re dire diphošollo papa re thuse re kgone go dira diphošollo re kgone go tša courage modimo wa ka re tse re kgoši ya ka lentšu la a le faile go sa kgathale mathata ke a makaka modimo wa ka go tlhokega fela mata go ema le go tšwela pele modimo wa ka re dušegile re kgomotšegile papa re sa belaele lentšu la gago re thuše le jwale papa bana ba sa tlo tsamaya kgoši ya ka tsamaya le rena le jwale go fitlha le tlo re kopantšha gape kgoši ya ka mo pele o sefatlhego sa go ka Kriste Jesu re kgopela ebile re leboga amen re a leboga bana ba modimo a kgoši wa tlhonofatse